paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Naisarong ka man nandito'y kabildatan, buyay. Dakos ka di, Manong. San mo't nga ijay balay mo ti papanak? Ijay mo't balay da apong inteng. Anya man ti papanami di balay da angkail. Inak lang matagpasyar, Manong. Pagpasyaran ay di balay da angkail. Ijay parki ati pagpasyaran. Apay ngay, idinapan kay ti balay ti may sa balasang. Kat kunang may ka pumasyar. Parki ka di ijay, Manong. Na, saan ko mayalis ti alipuspos da ito yung ubing Anya nga tati aramida kaya. Sige, Manong. Agtantanamitim kamat dita. Mapana ko ni ijay balay da apong inteng. Pimanaway. Anya nga taman ti gagara na iti balay da angkail. Ay imbag man, tanakapasyar ka manen, boyet. Una pong, nasabat ko ni Manong Kwarog di tadalan. Ang kaasimat. Day, apay akaase ako nam. Mapansamot agpasada. Agtantanamitim nga na pinanawa ka pong. Jak amon niya ti tantanamitim na. Day, apay ko mga agtanamitim. Agsarsarita kami pa'y matapong. Hindi kuan, nagsardeng nga agsao, kat agtantanamitim matan. Pinanawa ko na apong. At dala siguro nalagip na. Iso ako nam ang nagtanamitin. Kasta nga tapong. Kas lang amin pimpiman, hindi nakitak nga agtantanamitim. Kunak no asino tinakaawit itinarepet arut-ruting. Si kamagkayam baraw. Una pong tuyang. Nagdadakkel ngamin ti binalsig da apong inteng. Nagrigat ti agaron. Iso nga inak na ngayo iti ruting. Nalaka nga agpaiso nga arunan ti ruting ngam ti dadakkel a binalsig. Sige apong tuyang. Panawan kayo pa'y ditoy. Sige baraw. Adda kumamot kasken ka nga umay ijay balay may. Awan ka di apo kuyo, apong tuyang. Adamot ngam adayuda. Di dalakit di kayat ati agyan ijay balay. Umayak lang mat pumaspasyar di tabalay da apong inting, apong. Uray apo kukla kumamot ti umay pumasyar. Angam awan mat ti umay. Imbag ni Mariba nang tanda apo ko na akanayon nga umay dito'y kabildatan. Wen nga road maray, nagagut pa'y nga ubeng. Uray di da ibabaon kat agunggunay mat. Un nga road, kasi itay nasabat ko, nakaawit iti kayo apag road. Kuna na anarigat ka nung nga aron nanti kayo da Mariba nang, iso anapan na ngayo iti routing. Maayatan ni Maribanang no adaday jay nga ubeng. Nagaga nga main, makaiayaw. Ngam no sadot nga ubeng, amangan no saan apadapawon ni Kapitan Ditaw. Kayat ni Maribanang nga agyan iji balay da, kuna jay ubeng adina kayat apanawan ti inana iji barangay da. Iso malagayam ano umay kat saan nga agbayag. Nagmaniho ka na Bartak, Manong. Kasanungan no na idong parka. Yan na Bartak. Tinabartak. Di na mo tiyag manihaw. Adayo ka pa'y lang. Mang angot kun nga agat arak ti sangaw mo, Manong. Sangaw lang, dita. Ang anak anabartak. Nabanglo ako naman. No siyak ti driver. Sa anak to nga ginumiti arak, Manong. Mayat sa asuruang kang agpaiso agmaniho iti tricycle Tanong mabarteng ka. Sikat imang imaniho iti tricycle ka. Agpaiso, Manong? Suruan na agmaniho iti tricycle? Dito italang kabildatan. Sana mabalay na mapantay jay ilay. Taubing kapay. Kanawan lisensyam. Mayatak, Manong. Kayat ko tag sursurong agmaniho iti tricycle. Agsubli-subli, madagiti agkasinsin akwarog kan buwit ang nakatricycle iji kalsada. Madlaw asursuruan na ti kasinsin na.
Iso ti pinagtugaw na iti ayan ti Manibela. Ay nga ubing pa'y unay ni Buyet nga agmanihaw. Ay, anya nga ta tinaknakan ayan ni Kwarog amang isuro iti ubing nga agmotor. Kaya't nala siguro ang makasuro ati kasinsin na. Ngam di na napanunot nga ubing pa'y. Minor di edad. Isursuro na la siguro. Di namot siguro palubusan nga agpailay, Maray. Kaniso pa'y ti mapabasol. No adamade ang mapasamak iti ubeng. Kasta ka day, Maray. May mayat nga ti drive iti tricycle ngam ti agarado. Narigrigat ti agarado, Manong. Sana narigat asursuruan ti tricycle. May mayat ati tricycle apag sursuruan, tatalo ti pilit na. Sana matumba. Ti motor, ada posibilidad na matumba. Madangran ti agsursuro. Pudno dahi ta, Buyet. No amom taon, mabalin mo nga imaniho ti tricycle ka o numabarte kak, ha? Hanggang dito italang kabildatan. May parit ka din o mapanak mo ti Jay Ili, Manong. Imbagak itay, asa na mabalay ta ubing kapay. Awan lisinsyam ko nakmait. Yala anak ko man yapong inting iti lisinsyak, Manong. Sanda ka nga ikan iti lisinsyam ta ubing kapay. Uraya, mamadanon mo ti husto nga edad mau. Sakbaya makaala ka iti lisinsyam. Ay Kwarog, awan lat di mo aramidan. Apay nga insurom ni Buyet nga agmotor kat ubing pay. Uray ubing pay, no kaya't nati makasursuraw. Saan mo pa'y nga isuraw? Ada pagmadyan na no ubing pay, nga amunan ti agmotor. Adak matamang kita kenkwana. Saan nga iti amin agundaway kat mabantayam? Awan matricycle na, nga imanihon ako ma. Uray awan, ta saan pa'y arumbang nga isuro ta minor di edad nga road. Da, nagmunayan anakwanang, sakka di ti makamaw. Ala, sapay lako mga road tawan dagas na mapasamak kan kuana. Nya kumangay ti dagas sa mapasamak kenkwana. Kaya't nakadiakadwa na mapandita ka bang ibang barangay, tatabadaong. Anya ti aramiden ta ijay. Ada ka di arak abalon ta ijay. No arak lang. Ado ti arak ijay tricycle kao. Ay ariglado nga rod ako araw. Kahit balasang ka dahi, tinta pa siya rin ijay. Anya pa'y ngay, awanin sa balay. Barangat damatin mang sungbat kanya kabalasang. Ay katagalisto ka ngamin Ipakita manapudno ka iti balasang. Tamno makasawa kan. Isu nga raw tatapno na laingak asumaaw kat uminumak basait. Sakbayang mapanak iti balay ti balasang asabsabungay. Inak pa nga rod agpalas na mapantan. Tamno di da ka maunaan dito sa balay. Uray sakmat Inak matagpalas. Agkita tamanin di tao, itata. Day, nakapulis ka mo ba daw? Papanam? Ada papanami ka ni Kwarog. Na, kanayon kala sumurot kinikwarog na dapapanan na. Surot-surot ka. Anya ay ti parikot mo. Di ka mo ananluain. Uray ka na yun ka amapan makimarmaritis dita tersina. Di ka mo bibihangan. Numapanak man, mabiitak laang. Si Kangay, inton sumangpot ka, nabartag ka. Uray, tasaan mo mo't akwarta ti pag-ininom ko, kunak manayin. Mala, ditakan. Na, anya nga oras ka man na sumangpag. Ay, diya kamaw. No adda ka, hindi isaw. Day, nawan mo ti babalay dito nang isarda nga iti tricycle. Dapay pag nainta, tata. Di tabala si utirang tay ti ayam ti babalay. Kaya't mo asawain, ibatim ti tricycle mo, dito igit ti kalsada. Nya pa'y ngay. Awan mo ti mabalin na pag naan ti tricycle at dumanon di tapapananta. Sulsulinak magayam ta ti sirsirpatan. Uray sulsulinak di taoy. Angam napintas ti sirsirpatak di taoy. Uray ano mapasungbat mo. Tapno damit supapak ti banog mo ng umay di taoy. Umadani siguraon. Agsagana kayo kininana tuyang Taalain kayong to aninong kininang into nagkasar kami. Ay na, anytime ko araw, gipas na si ka. At nga rodin maangay akalay sa iya kabildatan, nubilat. Naragsak nga aldaw yaw kukumaray. Ay, Maray.
Kaduan sa manan ni Kwarog ni Badong Mau. Ay, napanandaman nga tan. Saan samot ang makapanaw ni Kwarog no di nakaduan ni Badungkaw? Naglugan mo't ni Kabadong iti tricycle ni Kwarog. No kasta, saan ang nagpasada ni Kwarog no adamanan na pananda? Saan nga tanga ijay ilay tinapananda? Saan samot nga ijay ilay? Tagimatang dapay nga imo na itiarak, sakbay api manaw da. Sa dino ngay nga rudmanan tinapananda. Damdamagak ni Badong iti agrubrubat. Agam di namot imbaga, iso ang masuruna. Mapanak man ni Jay kabildatan. Pag naak nga ta. Iti nga tabantay when no Jay kalsada. No Jay kalsada. Parang adda lumabas alugan na pakiluganak. Wen, Jay kalsada langan ti pag naak. Adda tricycle Jay giti kalsada. Adda pakiluganak ama pa ni Jay kabildatan. Darasak ti mapan ni Jay ayan ti tricycle. Ang mga no pumanaw katjak maabutan. Adda itan ti tricycle. Awan matao ditoy. Tay tricycle ni Manong Kwarog da itoy. Apay nga da ditoy ti tricycle ni Manong. Hoy, ang mga no intaray da ti tricycle na, kat inyag da ditoy. Luganak ti tricycle, kat iawid ko ijay kabildatan. At dan pagluganak ama pan ijay kabildatan. Maimanihok da itoy. Gapotad da ibat-bati ni Manong Kwarog a duplikit ti susi na dito'y tricycle. Kat amok no sa dino ti pangiduldulinan na. Anyati ko na ti kabsat ti sir patay. Nakita ray ti babae. Ay, sinalbag na dyan babae. Pirmi ang iresina no ikak iti chocolate. Nakita ray kitiniti sa balay. Ayun, ayay. Hapay ay nagmalas ka iti lubong ni Ayat Kwarog. Diyak man na mo tata. Uray ko maa. No di na inala dagiti inted ko a chocolate. Rupat chocolate mat day jay. Kamarmaris ngamin ti chocolate ti kudil na. Ay, kaya't mo asawin nangisay ti babae. Untata, nagngisi ta babae. Yay. Pagan anok mat ngay. Hapay nga ron na sakit tinakam mo ngay. No nangisit mo ta ko na. Sayang nga ron dagiti chocolate nga inted ka. Salbagit day. Anya. Adda ka manan, Buyet. Pinanawam manan ni Nanang Baw. Adda na panan na apong banang. Ngam amom, nagbiitak ang nakadanon dito'y balayo. Adda ngamin nagluganak. Nay, asino tinagluganab? Jay tricycle ni Manong Kwarog apong. Nakitak ang nakaparaday jay sa bali a barangay. Anya? Ay, apay, intaray mo? Saan ko ngayon tarayapong? Nagluganak. Ang mga nun nakarnap. Iso nga in-drive kun angay nyawid ditoy. Ayan ni Kwarog ngay. Tsak amo apong. Ay, kasanungay anapaandar mo. Adda ka di kan katitulbag? Adday duldulin ni Manong Kwarog a duplikit ti susi na ijay tricycle na apong. Ay, una yun na Kwarog. Ay, kasanun ngay, no sa bali a tao tinangala iti tricycle na. Ayun nga iti tricycle ka. Apay nga ngawan dito'y nangiparadaak. Hapay ngay. Ay, Intaray da lang aro din di sabsabongan. Pati pa'y tricycle. Intaray da. uray intaray da ko pugot na babae. Di da ko mamut a intaray ti tricycle ka. Hapay nga ti pagluganan taitan nga agaway. Ay, dubli malas ti napagtangtay tangal tao. Awan pa imot nga rod aglabas dito yung pagluganan ta. Ay. Kasanungay. Sapay nagwatiwat pa'y ti dalan nga agturong iti kabildatan. Ay, kasla nagtubak ti langit kanya kita tataba daw. Babae kan tricycle, naggidda na nagpukaw. Ay.
Ay, iyawag ko na ito yung kiniangkang. Ay, siya tinagsong bat iti cellphone ni Uncle mo taagdigdigaws. Ay, ayan mo aya. Antay, bakibagayo kiniangkang. Di tricycle ka, nakarnap. Na, anya nakarnap asasawam. Ay, agawid ka kitdain. Ayan mo aya. Dak, dito'y sa Balya Barangay. Nagadayo da ito yayan ka. Na, Awan pagluganan mi kinitata ba daong tanapukaw mati tricycle ka. ay, saan anapukaw ti tricycle mo? Ha? Angem gapo, iti kinalanggong mo, inyawid ni Buyit ti tricycle mo. Iso nga agawid kan, taag sa sarita tayo itinalapa. Napahinganyawit mo ti tricycle ka, ubuyait. Ha? Imbagamot idin suro na ngagmaniho. Ano na bartek ka kat yawid ko ti tricycle mo? Angam sa anak mo tanabartag. Na kamin kinitatabado nga di na oras. Kunak ano nakarnap ti tricycle mo, manong? Enton maminsan, saan mo apakibibiyangan ti tricycle ko, ha? Ay na, Kwarog, di ka man kundi ungayt. Apay ngamin nga insurom nga agmotor, kat di na pay ammo ti patakaran. Ken may sa ubing pay ni Buyet. Ken imbag tasaan asabali ti nakakita iti nangikam iti duplicate ti tricycle mo. Tano saan ay, amangan no intaraydan na talaga ti tricycle mo. Antay. So ano maminsan, si Kwarog, laglagi pam, saan na tila pangiparparadaam iti tricycle mo? Ay, imbaglakit din, tanibuye tinangitaray iti tricycle mo. Ken, laglagi pam akanayon da iti Kwarog. No agmaneho ka iti tricycle mo, saan ka kuma, anabartag, taamangan no dagas ti mapasamakken ka. O anya, naawatam dagiti imbagak, Kwarog. Ay, Kwarog, anyangay nga ron, saan kan nga agunget? At least, saan anatakaw ti tricycle mo? Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.